Hanggadalak jotono no phung kaham. Miapura ni match bahai kasari. Miapura match pura market na to kahede CSK versus GT ni match ang nang saya deba. Miapura match romanchakong interesting jabardast sandar na hajak de sadde sadi. Asuk team kara Gujarat Titan na pura ekdum tuye was kologri tang khable market no CSK o match na paite ka 63 run by oh my god. Dal lok na di. Miapura nang prediction thak o match jekon CSK paine na hajak de sadde sadi. Asuk nin takung ni prediction kaham khamang bagoi ni taung biching ni chapter khenang sung jekman close ang has 1000 family member onga nai khata jekman khaipai ladi jekman dalok match bai ka tamang ka apun sung puilan sung changla ni do puila ka GT rok 10 GT ni brok decide ka brok ball khaine hine ka bata jamasa Rutraj Gaikwad be Rachin Ravindra brok kunoi opening nukhna lag me Rutraj Gaikwad tai Rachin Ravindra na impress khai ka market bani batting style fa thag tongman hai ja 1.80 crore player khna bai jaita pet kamin mitel star khna 20 crore 25 crore player bai jaita hai power play market sapra khata hai 500 bar 61 run khai ho jo ton ball market tang Rashid Khan hin je ball pan hin Rachin Ravindra wa thang at sapra ka player kham thai chonga nang por ekdom impress khai 20 ball 64 run khai bo tai char ni bagui bo century khai male bo ago goi thang thini aja ka bo romoi ni keeper bai romoi ni stamping ri jaka ta hing out ni thaka Rutraj Gaikwad ba haino 63 ball 46 run khaijak omon pore ke hai thang ta ka jin Shivam Dube thanga matra soka boka mohit sharma bol oma asuk marka sapra khaisi boka test ball 51 run khaima khata Chennai ni bising tui man Chennai team ni bon poila je century khemanta 50 khemanta tai nara dairel mechal ta nugun marna ang bonum naisla ka 20 belo matra 24 run kheman aska ball aska top thini bo thikke phnang me kichman sarna sar phungsa boima kha sar phan phungsa pan boime abo thangnai mesal sakaro phan boi phun kom mesal mi phar sakaro bi mali ata hain ba kise wana ball saman hai ong jaktan na sami reach bene no kanala Rashid Khan ni bol je poila bole sakaro nang taglan nugun ma kanala sami reach bi saba Rashid Khan dunia ni para spin ni para ekdom bowling number 1 hinai bon bowling fast ball hachini sokka tang khana ji a over duita sokka bo khabo gasong khe jota no mahi bai na na machong mani bo kha bet roman tas ongkhol masma ongkhol li aja over bai pai khrab ni ja ja over pai khata ka hai jai to 206 run khaima khata mane target 207 run ta bo Gujarat final thaka khe 207 run khaitai aja ga Deepak sir asku ball khai pa 2 over no borna oke thang ka 2 over suman kelna pura LBW oke thang mon pare ke hai nahi bate tai masa Riddhi Mancha na bhai ke fast ke bokhro ko ta ka bouncer bai bokhro next ball ka bo Riddhi Mancha se jal jage bet pa ko khata no आज thene oke to sar des mani jago kes ko sai out ngi thaka omon pare ke to pressure yango ke to Ashish Nehra Gujarat Titan na marke no man kana thangi pilar as marke guide ma hi bai ka dressing room tong si mi apre je commentary khanya kana se je marke na su obo khai ka ta na th ke ni coach ke obo mahi bai ni bro ko sau tai GT ni coach ke Ashish Nehra sabun sabisi khera ko khin bro nang mi apre commentary khanya hai ni salai thaka ta jaga wa ge sai sudaran san 31 ball 30 run khaiman si ta bo out ngi thaka David Miller sulla ball acquisition out ngi thaka bo Ajinkya Rahane ni jago so mark out no wa Ajinkya Rahane mark ke wa jamri rom si mark impress ngi thaka bo no tai ekta Vijay Shankar 12 ball bara oh my god Vijay Shankar ni catch nala mahi bai mark rom khai para 0.6 second 1 minute पर नहीं mark jam ओ इबो पुरानी highlight सब नंग पुरा mark जतन छ ना थक जाको खा जे commentary खाने आ catch न पुरा बार पास होय पर हेले फोन को नाइ सिको के राजदीन रविंद्र तो कम catch हम तो बैटिंग को आस्क impress खाइ का बॉल फील्डिंग को आस्क impress खाइ का impress नgi thaka basung bon khela no gang mefra mark no pa ask mark impress ngi thaka hi yang Deepak sar 2 wicket na kha Mustafizur Rahman 2 wicket na kha Tosar Deshpande 2 wicket na kha Mathi Chapati na mane shoot maling hen bo 1 wicket na kha Daryl Mitchell 1 wicket na kha jitin ke nang Rashid Khan masan 2 wicket na mthai chu 1 wicket ma ka Gujarat chess khain thang tin bro asar run khai mali bro o jaga mark no 67 run no 3 wicket thang jaga 1 run 6 wicket thang jaga bro o mes bro jiti le ata o mes bro abo khain thang tin ne bo ke no 143 run khai ma chu ta ka CS ke mes na hai 3 run bai pai thang ta fan hindi o mes pra ekdom jabardast pra mark na cha an prediction khana ham bosok thik dong ta kho rok subscribe tang bisingoi ke ta tai sai ma no sak bolai na ke to ma hayong khondong tala comment bolai din tam hin bolai na musuk thank you for watching mal take next video hambai